بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مي درس نوتمي نصيحي دراغاتون أدو سوا إمها لبيتي أخونا أختون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميادو ألغونا ميتانغا واحد دكان همجيفا ميوا موضوعكي رمضان مهفهوغا ألغون من عمل تبهتم فيغوي لبيتي أخونا أختون شك فسنين رمضان مسميوني ألغون منا الوداع كيوم التيار وفا ما جينا باغوتا كنك ألغون من ميتيبي ميمهوغا تيريس رود ألغون من ميهفاني أدي تيريس ريواندين ألغون من ريالكانكو الله سبحانه وتعالى كتنوي كيرتي قرآن اهم مسرتوغا كيوا مسكة كوري ورا بودا مسكة كو ekalaang handumako zikuruko kuttamman algon men kurave emmiha masakata koffa sadaqa iddifa mistakunnan heofor koddifa shakka vesne mi mahuga kuriyara diuma heokankamuga kuriyara diuma masakka kuri miha emiha ekan kamyab irad kurvejja qur'an adi mi mahuga farwatiri nuwi miha enang ekamuga hurikantattake ves sunnane shakke vesne mi huriha kamaka ves algun men beenum wani taqwa verikan algun men kitam ekame kuriyas Allah subhanahu wa ta'ala khalis wegen wa haluga algun men ekame koffiya nuni algun men naka ekam manfa'an nukurane الله سبحانه وتعالى وحي كروني إنما يتقبل الله من المتقين هم كشورون الله سبحانه وتعالى إنسانا عمل قبول كروني أي تقوى كيبين أما تقوى كم متيجا إخلاص كما إكيجا الله سبحانه وتعالى أنجوافا ومغون ألغون من كرا كنت إكلان أنجوافا وغوتن إكلان نبيا دكوافا مغون كرا كنتن الله سبحانه وتعالى قبول كروني هم أهم أبو أمام الباهلي رضي الله عنه قاريهم ربابين أسفا حديثة قوي كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم قاريها ميها قياس دنواني فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ميها اللهم أقوى جهاد قراني هنقرام قراني أين بينم وني الله سبحانه وتعالى حضرتم درمي الثواب أدي آيكو ريتي نمس بينم mistakun ena hibar batalekam bunuma mihun kiban emihun ena ede migotan asmi swal dannawani ma lahu emihan oti konchetoy Allah ga hazratuga faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shay'a lahu enan evvesichenwe jihadaki Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas tarikama ekiga kurve kame kurave hangurame ema ehem farate miga bæveri kurima mihunge sana beenum vi ena ta'rif ge bas beenum vi ehinduga Allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadisul quramani Allah subhanahu wa ta'ala ekuga kurave eklange khalis kuranje kamegga ehem farate bæveri kurima ena kanwe evves kame evvesicche nete ena kanwe evvesicche anikka ves mibe kalaku migota tim faharu الله رسوله النبي يا الله رسوله اينان افسچ وانيتو كم فهرغام اكليك فان حديث قرباني لا شيء له اينان افسچ نوي ام فهم حديث القرباني ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه اخرجه النسائي ام فهم حديث القرباني هم كشرون الله سبحانه وتعالى عمل تغترين قبول نكربته اكلانگن خالص کو کرے کم منوی اللہ کو وجہ فل اداگن کرا کم منوی اکلان قبول نکربے ekama ekuga ehem farate bæveri kurani demme mi hadis ga mea fadain
මීසකුන්ගේ සනා එන බේනුවනි මීසකුන්ගේ හිව්වරගොද මීහකේ බුණම් බේනුවනි එනකි බතලකේ බුණම් බේනුවනි එහෙම වෙච්ච කමිනියා මියක සවාබේ නොලිබේන ඒ ખાලිස් නොවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වජහුෆුල් හැමයකින් අදාගෙන නුන් එනකන් කොරියකි එම් අල්ගොන් මෙ මිකුරා කන්තත්තක් වස් නමාතක රෝදයා මිහිෆි මි රෙකුරි රේ අල්කා මි අල්ගොන් මෙ ඉඛලාස් තරිකමයකි කුරන්ජේනි තිමායකි වරන් අලවරි මිහකේ මීහුම් බුනෆානති එකන් කොෆිකම වඤ්ඤා අල්ගොන් මෙ නකන් ඒගේ එවස් ෆෑදා එන්න කුරාන අල්ගොන් නකි දම් නමාද කොංගුලේ අල්ගොන් නකි ඉරිත කුරාන මිත ඛතිම් කොෆීමේ එම මිගොත කියාගේ මීහුම් එනං तारीफ के बस बेन कुरान अलवरी मीहके हेव मीहके एहम बुनंग एनगे हितुग अवज्ज कमवन्या अल्लाह सुब्हान व तआला गे एनगे हिंदी देनेवडी केवान एम एफदा देक्कोन तेरिकमें होरी मीहके वज्जियाम अल्लाह सुब्हान व तआला एकलांगे कुरवे कम गवियस एहम फराते बैवरी कुरीमा नोत एहम मकसदें ओतीमा अल्लाह सुब्हान व तआला मीहा किवें एकन कबूलें नुकुरवान दम हदीस कमी बयान कुरान वब तुगिया बिही वजहु अदि एकलांग वजह फुल अदिगन कुरा कमे गमेनुवी हम अहम में सौबान रदियल्लाहु अन्हु गारिहुम रिवा कुरवा फवा हदीस के वस्मियाननी अन्नहु क़ाल अल्लाह नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी ला लमन्ना अक़वामन मिन उम्मती हम कशोरम सिमन कलेग फान देन वडागन्नो में तिमन कलेग फान उम्मत के मीहुं के तेरेगा बयकु एतब बयक मिहिंग बतिब्बे यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा बीदन एमिहुं अन्नाने एतब बयक अन्नाने क़ियामत दुहु तिहामा मी सिलसिला गोतंग उन्न बड़ो फरबद तके हुदुकुलाग फरबद तके मी एहम विमा एमिहुं अन्नाने ए तिहामा फरबद तफदइन हेवकंत तकागे එහවස් බෑවර හේවකන්තත්තන් එමින් කුරානේ හේද කුරානේ කුර්ආන් කියවානේ සුන්නයි නමාතක සුන්නයි රෝදතක මි හුරිහාකම් වෙස් කුරානේ බොඩෙත් හේවකන්තත්තකගෙන් අන්නානේ ෆයජඅලහු අල්ලාහු අස්ස වජල්ල හබාअන් මන්සූරා නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ හුරිහාකමෙන් විස්සි විහාලි කුරවානේ එවස් අගෙන්නෙන් එච්චකම් ගලවවානේ बुरागंदा कुंडित फुत्तक फदाइन लव्वाने अगिन्ने अल्लाह हजरतुक قال ثوبان رضي الله عنه بدال وني يا رسول الله الله رسول صفهم لنا تمنى منن اميهم صف قد دواشه جلهم لنا تمنى منن اميهم بيان قد دواشه واضح قد دواره صاف قد دواره كم بيتو الا نكون منهم تمنى من اميهم ترين ودانتيه एमिहुं के तेरेगा तिमन में वाकब बेन में नूने अहम भी एमिहुं ने की कोम बैक साफ को देवारे वनहनु ला नअलम तिमन में कनेंगे कोम बैक قال اما انهم اخوانكم दन्नारे ए तियबामिहुं अखुन्ने हम तियबामिहुं अखुन्ने वमिन जिल्दतिकुम तियबामिहुं के तेरें वामिहुं ने तियबामिहुं एन नस्ल के एब्बे के ويأخذون من الليل كما تأخذون أدي تيبامهم ريالو كانكو الله سبحانه وتعالى كتم واغوتن أميهم كتم بسوي ولكنهم أقوام أدي إهنك كمكو إبايكي إبامهم نكي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها نمس أميهم تبني بلا فرصتك الله سبحانه وتعالى حرام كربي كانت تتفس أميهم إكني هو فرصة لبجي كم وجه أميهم إحرام كان تتكن أراغني إكهل بيك ميهم كتريق وجيام ورد ديم وري ورن علوري ورد صالح ميهم كسنا لبيك وتنقولن إكم كحرام كم كورن لبجيام إكن هو كورن لبجيام إكم عن أبس بغني إما لو بيتأخون بيرفرون أدي مفنا كنتن نويدان أدي إنسان أجه هتريق هوري كنت تتكم هم الله سبحانه وتعالى إخلاص تري كما أكيد ألغون من كان كون جيني إيرم ألغون من إيج منفع لبني إيج درمي ثواب لبني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاريهم رواية جنبه تيابامهم ألغون كرمة تكرا مسكة تفورة عمل قبول ما كرنجه مسكة ما بده
algon men tede sunne namata kurani sunne roda hifani ekam ege mane ki e qabul ve to kura masekkai bodu kurashe ege mane ki ikhlas terwa re ekamuga Allah subhanahu wa ta'ala wajhu fulidi kurare dakkan kura kamaka nuhadashe mihun homa brahspati roda hifati timawe sifani emihun naikuga bairumat ehenenno homa brahspati rodanu hifare kenu midannawani eki ehennam ikhlas terikama ekiga Allah subhanahu wa ta'ala wajhu fulidigen algon men kuranjeni ekantata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah Eid al-Fitr ge duwahuga khutba devvamu vidalwani ayyuhan nas sumtum lillahi 30 yawma tiyabamihun tiyawani Allah subhanahu wa ta'ala taka Ramadan mahuga 30 roda hifafe algon memis mifarmi 30 samakurimi wa kuntum 30 layla ay tiyabamihun real ves kofime 30 revande وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم ما كان أي تيابام ميادو تيولني عيدنا ماذا نكمه تيابام كوري كانت التوغس سوابا درم لبمن أديه أما إخلاص تري كراهه تمامن عملت خالص كراهه رب العالمين هم يكني إكلانغ وجه فلدين كراه كما كان هداره لو بتأخون سلف الصالحين عيد فطر دوهوغا اميهن نكونني هتام ايكوغا باي سلفو هتام وريكما ايكيغا نكونني عيد نمادا اميهن بونيوي ميدكي وفا ور دوهن نوهيه وفا كورنجي دوهن نوهيه اهندوغا ابا ميهن بوني تي رنگال واهكيكي نموس رب العالمين تمنك ور رسكلانگ تمنى وني امر قربا في اكلانگ عمل كرمتكا ekalaangen amal khalis kurma timanna kannenge timanna mikuri ha kantatan Allah qabul kurabana kame ehem wi me derami wani hitama mikurani ehem wi me kihinetto engeni algon men ummid kurang algon men hinne khalis kogen kura kantatan Allah subhanahu wa ta'ala gelleni nukurabana kama eyan Allah subhanahu wa ta'ala furihama dharmaya sawab devwana kama names algon men kura kantawga dekkun terikame mihunga sana kiyumen mikahalakamen algon men beenon kama waninama algon men amal barbad wegen dane ema algon men visnanje algon men Allah subhanahu wa ta'ala kura alkom go ikhlas teriwa eya samal wanje Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu vidalwi gota algon men ekame kuran kura masakkata vure ekan qabul veto kuranje masakke ma bodu hama ya ko algon men salafus salihun en hamas do dua korawani ebamihun rodam hogo kuri kantata qabul korawatu Allah subhanahu wa ta'ala anen hamas do aharuga anen hamas do emihun dua korani emihun go maccan Allah subhanahu wa ta'ala anekas rodamas minwar korawatu em algon men mi kuri kantata qabul veto algon men masakke kurang adi kuriyat oitten go salgon men kura kanta ikhlas terikama ekiga kura masakke kurang yen takwa veringe kiba inuni Allah kame qabul en kurban algon men e takwa veri kamati demiti beveto masakke kurang je rod mas diama algon men kurige gotang embrias gennuane rod mas diama algon men kuri gotang embrias gennuane Allah wahi kurabani wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin tiyabamihun embri nu ganna hare tiyabami fahata puri ol nugota rangalam mi huriha do kantatta ko fatiris duas wanden algone masekke mi kuri Allah subhanahu wa ta'ala wajhu ful edi etang kamen mi kuri ekakan heyokam ga waada veri vediyai regandu ga aram nidina gala algone masekke kuri algon men ekkura algon men loba mudalun algon men hed kuri Allah mauga den roda masdiuma kiga algon men nuwane nunto algon men kuri gatibi gota nuba gota emridaka faruta rakati wanjene eya ko algon men kurwen oibaraka sunnai kantata kurweto masekke kuranjene hama hemme
algon men visnalan je anekkamaki algon men Allah subhanahu wa ta'ala qura alqantattawga algon men kuladana vi minwarun algon men ekamek qurani midenne vi farulta kennu sunnay kantattan algon men kurave waruge kantak qurani algon men by far annana by far fori gandu ama algon men e dhamir bunani ekantatta quran rangalu heo kantattakan hi jehene ekamako ei ege matiga demi hurave waruge kantattakam ga wanjehene by far fori ayaki kam komme do roden hunnam fashafan regandu wes wahake kalokon korani etan irevvande koffan eta duhe mihin gosdane names den e fori gandu gossikama wanya faharega ekkove sekorum ayakantan hutta alafane ehmima egoten no rangali ege matiga abadwes demi hurave minwarakan ena ekan kuran e adi kitamme kuda minwarekkamuga vies ekkon hutta aluma vure kuda minwaregga wes daimi gotakan hurun ma heyokam bodu ehmima kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadisul qurawani tiyabami hina kuladana ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka emme lobwetikam bodu amalaki ekamaki kitamme kudakam ekkamuga vi namaves ekamuga matiga insana demi hunakan tattake em algon men kuladanawa minwaran algon men kan quran jeni algon men evves nafsakan Allah subhanahu wa ta'ala e nafsaka kuladanawi minware nuni nufullawa la yukallifu Allah nafsan illa wusaha Allah subhanahu wa ta'ala evves nafsakan e nafsaka kuladanawi minware nuni nufullawate em algon men hewkantattakan annan jenives midannawa he algon men keri kuladanawa minwaran adi ekamuga matiga algon men demitibe ve gotan algon men kan quran jeni kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As mifadain irshad devwa fave eklek fanu vidaluni Allah rasula sallallahu alaihi wasallam timan kalek fanu hadisul qurawiye ya Abdullah ya Abdullah ibn Amr لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل مين ميهك فدين كليك فان نواشه انيكي ريغن ريالكن كوري ميهك ام فون دو كوليه ريالكن كورو algon men reelokon kuraros algon men kurave waruge minware algon men hifatam vi misaka mulire alkomga farhaganegen foriga ekan kok dos kol vara e fori hinga dana diam ekko hutta dana egota kanu kantak koramvi algun nan abadwes ekamuga matiga demitibe minwarakan ei derakwa ekkamuga ves hatarrakwa ekkamuga ves algun nan abadwes kurave minwariga algun balan jeheni ei Allah subhanahu wa ta'ala lobi wadagannawa gotaki den lobiti akhun shakke vesnen mifada alukamge musum taga iman kan iturugen dane ei iman kamaki uni turwa ecce ema mifada musum tawes mikan kan algon mena wara boda fene algon men wara shawgori we hewkan tatta kuruma adi hewkan tatta kuramume Allah subhanahu wa ta'ala wahi koroni الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إبامي هناك مؤمن صفة الله مي بيان كرباني ميانغمني كيك الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إبامي هناك الله سبحانه وتعالى هندما قد دبه هندوغا إبامي هناك هت بيروت وامي هناك مي إفاد مجلستا إما نصيحتك مجلستك ديوم بسي insana him madmoli wanakame e Allah subhanahu wa ta'ala haduma koddeveni ema miyadu algon men wahake majlis takan hadure fa rodamas diyama algon men majlis ta du kollu e emme rangalo gotennu insana him madmoli wane anaka iman kan iturugen dane alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu adi eklang ayatan insana ga macca kiyewe hinduga kine bani zadatuhum imana ebami hunge iman kan iturugen de em Allah subhanahu wa ta'ala zikr koddevi
ekalaanga handan koddevi ekalaanga aayitten ebayge macca kiyewe hinduga ei iman kan ituruwana ecce iman kan ituru koddene kankan ehunnani ekam eya khilafan algonme ekankam durwajjiyam ghafil wajjiyam mifada majlis takan nannani hewa wahakatan adu nahani Quran kiyewe adu wes nahani nuwas kiyawani rodamas diyama misalaka bay mihama mi rodama ko misalakan rodamas niuma ekik khatim baba gotan hiyen nowe nuni mi phone to wes war fasiha mi har mi phone to ko mihunani Quran kiye gota adu he gota unnairu ehennames fursaten nulibe maaddi kankam go miha mashghul wani ma bodekko mashghul we ukhrawi hayata timamen kura masakkata farwa koda korani nuni ekko du kollani ehem vejji kam wanya ege maane ki iman kan darhaddane iman kan darhaddane ema iman kan itur kureto algon men abadus balamwi lobe ta khun duniye mes Allah subhanahu wa taala liwa fa minware nun nulibene ei insana emihe ko beenun ha gotakan nagan wen echchekama nuhane balagene adi ehel ulunas libene kama ves balagen nuhane Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuramani walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzil biqadri ma yasha Allah subhanahu wa ta'ala rizqu emmen komme mihe ko beenu wa ha gotakan e nagam nuwata hodam ena libigannan gotan egota ekan intizam kore vinama bimuga fasad vejjise bim fasad vejjise kaaku derawani kaaku dukurani walau basata Allahu rizqa li ibad labaghaw fil ard emihun haddu fanala dane dera ekakwas nuhunane walakin yunazzil biqadri ma yasha ehenekkamaka Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawwa minwarege matin baawala wani irada kurawwa bayakad devwani ekam devvum gois wahake ki ei timage aakhire baajjeveri kurumattaka hoda echchekama balanjeeni timamenge ukhrawi hayatuge ba mi kudaba ekkamuga balagennuwane eba bodu kuran jeeni duniye mi hoda echchikivis aakhiratuge kantata baajjeveri kurumattaka hoda echchikama balanjeeni ema rodamas diuma ekkamuga nima heda kuran je timaga mudalun heda kuran jene hamekini rodama hakunu rodamas nimunima es demves heda kuran jene rodamas nimunima egotan hama Quran kiyawa mihunan heda ko re alukan ko sadaka iddi adives ehen huri sunnai kantata heo kantata kuttam kantatan e kuran jene kantata lobeta hun كيرتما النبي صلى الله عليه وسلم के हदीस बस फुलकाय को अलगुन वाह को मियद निम्मादाना كيرتما النبي صلى الله عليه وسلم حديث القرباني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة تيبامهن كره إفس ميه كنواني عام تيبامهن كره إفس ميه كنواني أميه غير رسكلان أميه كا بسوحي نكرباني قيام الدون كم ميه كا الله سبحانه وتعالى بسوحي كرباني ليس بينه وبينه ترجمان adi enaya enak virus kalange adame du evs tarjamanen hunnane evs tarjamanen neti Allah subhanahu wa ta'ala bas wahi kurawani fayanzura aymana minhu ena balane ena kanata fala yara illa ma qaddama ena kuri kamennuni nufennane ena kuri hewkantatta wayanzura ashama minhu adi ena balane ena vai farata فلا يرى إلا ما قدم أدي أنا كنفنانه أنا كوريكم منوي وينظر بين يديه أدي أنا كوريمتشن أنا بلانه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه أنا كنفنانه النار كنوتني سلام بان مقام قيس أنا بينهم بدان سلام بين المرين جنوا من حديث كشراها أنا
ಸಲಾಮ್ ಎವ್ವಾನ್ ದಾಣೆ ಮಗೆಂ ಹೋದನಿಯೆ ಕಣಾಯ್ ಫರಾತ ವಾಯ್ ಫರಾತ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಏಕಮ ದಾಣೆ ಎವ್ವೆಸನ ನರಕಮ ಯೋತಿ ಅಲಿಫಾನ್ ಗಂಡು ಕೊಂತಕ ದಾಣೆ ಎಂ ಹದೀಸ್ಲು ಫತ್ತಕುನ್ ನಾರ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹುಂ ಬಿರುವತಿ ವಾರೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ವಾರೆ ಅಲಿಫಾನು ಫತ್ತಕುನ್ ನಾರ ವಲೌ ಬಿಶಿಕ್ಕಿ ತಮ್ರಾ ಕದುರು ಫಳಿಯೆಗೆ ಮಿಂವರು ಸದಕಾಯ ದೀಗೆನ್ನಮ ಸದಕಾಯ ದಿನಮಕ ಮೀಹಾ ನರಕ ಸಲಾಮೆ ಕುರಾನ್ ಎಚ್ಚ ಮೀಹಾ ಗತೋತಿ ಎವರು ಎಂ ವಿಜಿಕಮ ಎವರು ವಸ್ ದಿ ಸದಕಾಯ ಕುರೆ ನರಕಾಯಿನ್ ಸಲಾಮೆ ಉಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಿ ಹದೀಸು ಮಿಯಂಗೆ ಎಚ್ಚಕಿ ನರಕಾಯಿನ್ ಸಲಾಮೆ ಉಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಕುರಂಜೆ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಕುರಂಜೆ ಏನಕಮ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಕುರಂಜೆ ಏನಕಮ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಯಕುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರವಾನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ಕಂಡು ದೇವೇನೆ ಕಿಯಾಮ ಇದ್ದಹಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಕೊಫೋರಿ ಕಂತತ್ತಕವಸ್ ಇಂಕಾರ ಕುರ ಮಸಕೆ ಕುರಾನ್ ನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಅಂಗತಕ ಸಿಕ್ಕ ಜಸ್ಸವಾನೆ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم gitu emihunge angataka sikka jessawa horime adi emihunge affa hekidene wahaka dakkane aibunane mieni kamegge timan hifi mieni kameke kuri ribage mieni muamalatake timan liuni ribage gotum miha ichisse hodi rishwatuge gotum miha ichisse hodi fahishkam go mieni kamegge timan hifi ay dakkana ay huriha atun kuri huriha kamen ay bunane adi faves bunane ekaman hekidene hingi kontanakatto miskittakatto hingi nuni nasigetakatto hingi juwa kule markoztakatto diyei heo kankamuge mahfil takatto diyei darus takatto hadirwi farz fasnamadatto diyei hekidene faves adi hen ayat gade hantavve sekidene gaage hanganduve sekidene kontakatto algon men daani miyad algon men dogu hadagen salame vevidane namas algon men maccan huriha kam liwwa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kitamme kudaviyas adi kitamme boduviyas adad nukurave nuliuve nude ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid rangala balhattani min algon men dakka wahakata algon men beer kolla bahevves e bas beer kolla hinduga ekama farwatirikama ekiga rakkatirikama ekiga balhatta malaikantu tibbawa algon men hitan erichin algon men dulum beer kurani heochi nuni nubunuwa heo wahake nuni nudakkawa fitna fasadaga wahakatan huttala e algon men kuranje kamen e nuni hanuhure heoche nubuna vinya hanuhure e angawafa wa goy lobete ahun mihar algonan isharan atwejje wagutu suswi kama bay wahakata ve sibuhuri dakkalan ehen namawes mi waki gotakan hinga kame vima algon wahaka miyadu misabun kurkollana algon du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men ki ramadan ma fahogaves algon men amalta heogotuga bahatta baikam ga lavwa algon men ki heokant ka lol kura heobas qabul kura baikam ga levu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.